Reverend Father Deusdedit Twesigomwe oyebembira ikitambo kya misa sabira bikiriza okubikira nyense no kureka kushohoza sente batine mbarira tweno kuturyaha abahangirwe ruhango omwe kandi ntumukunda nawe natukunda nabwo cyo kumuramya no mutima gwitu gona okumuhereza no mutima gwitu gona okumukunda no mutima gwitu gona iyo niteka kandi eri kubasa kwata twena ubutabe turyaha fundraising eje kachitandikana miliyoni 1.30 konkana arazago mazine cyasha hatka tongereho nshanju bebere cyomweri zo miliyoni 2. Reverend Father Oscar Himbisibwe urubwana mukuru wa Kishariro Catholic Parish asimire mama Jeneta habo kubakwatiraho okora umurimo gwa mukama mwene kurugen 2022 twatandika kombe kekereziansia eyi kurugobwe 2022 kusihate 2025 tube twarundana miliyoni rukaga ashatu na mwenda twata aha warporate mwene zoberi twatwino mukorogo kujangu tufune sente tukishakare nangwa twacabasika tujumarire. Father Oscar n'umudarukunde ibintu birungi nakunda umutindo nakunda ibintu bya grace tukumara bya misho tukuma kintu cyashiro nyakacakira cyokora no twantrone abebemeze barungi nagambira kwenda tumurone mwijushe akogwe n'ubumutindo. Obutumwa bwa mukamukuru wihanga bushomerwa umunyishengero kazo wantunga mu Bataka maternity kandi ahirekerezia umuganda gwa miliyoni 50. Let us stand, let us continue to love the Lord, each other, our communities and our nation Uganda. Thank you once again for inviting me to participate in this fundraising event and for the opportunity to support the work as a ministry. I have sent a contribution of 50 million through Honorable Father Oscar nagira ngo ekereziyeji neza kuba neshitamisa abantu barukushika 10 yaba yahwire kandi ubwa hati babire bari mu campaign yo kurundana miliyoni 8 zo kweza kujombeka umuganda makuru korwa mu district ya Rukungiri Bishop wa North Kigezi Onesimus Sasimwe ahigira abakristayo okurinde bitinisa byabo ebyabagambiro bwabire nabyari bara kanisa ya St Peters Nyabitete omuri Buyanja district ya Rukungiri. So Bishop Asimwe ayongere yagirangwa makanisa minji gombekirwe konke cyo busasa abantu tubara kugazamo Gasha kwa Aneta Tukunda na Dan Basibi.